ولی بینرانش خود 2025 به کردان جی دستکفتی هبونه چه قاس بگمان آلنگاری جی هبونه لی دستکفتی هبونه بونه من لهری ما کردستان گله پروژه استراتژیک هات ناوا دروست کردن که او پروژه بگمان گواهی درو هما و بنیت دولتی و جیرخانه هرمی گله آرستان دا بره پیش ببر ایدیجیانا حولاتین هرما کردستان گرانتی کرد گله آلین اساسی و لهمان دم رکفنا ده آدار لروشاوی کردستان نابین هست دیو شامل پیخوانی یا اوی کو جه سرنجه پیواژا چهار سریا پرسا کردان ل ترکیه کل پیخوانی چقاس اوی پیواژه ناو نشان جدا بن ل دکوکا خدا پیواژا هات که مریت دا جبو چهار سریا پرسا کردان پارلمان ترکیه کمیسیون جبهات که آوا کرن گلو لسالا بیت اف پیواژه برفت آراسته بچه میوانه که مهجایی و هایداری روشیه میوان پرسان جبی بکین برئیس حسین اولان پارلمانتاری دم پارتی جبدلی ساباکور کردستان گرمه برئیس حسین دمات باش به سر سالات جی پیروز به بیهیویا سال بیت سال بدست ناخونین کردان به کو خونین کردان ج خونین هد گله کی دی پیروز تر جبر کو خونین آزادیا آخر رومت زمان او ولاتو ناستامه نوسا کواتا بله لترکیه ایوار باش سپاس لترکیه پیواژا چهار سریا پرسا کردان لوی سال دا دست بکریه گلو اف پیواژه یا جدیه لسالا بیت بدیدناته و بگیت انجامین خو و چاوا در باز به دم باش ایوار باش سریدا از تماشاوان کردستان 24 همی سلاو دکیم از دبیجم سر سالا وانجی پیروز دکیم اف سر سالا 2026 جبوی کرد و کردستان جبوی گلی ما تباهی ببی ساله کی آزاد ببی ساله کی سرکفته ببی ساله کی یکیتی ام بیجن ان زیده هر زیده یکیتی پدویا ما هیه ام دبیجن بلا سالا 2026 ببی یکیتیا سالا یکیتیا کردان گو کرد یکیتیا خواهد کارن آواکن او روجلاتا ناوین داجی هبونا خواه ایدی زیده خورتر بکن سرکفتنا خواه ایدی زیده خورتر کن راسته توچان آنی زمان سالا 2025 ده باکورا کردستان جی گلک گرینگ درباز بو گلک تشته جدا حتی پیش آوا کرن و گلک پیشکتن جی چه بو جارا یکمین بو ونزانن ده باکور هبونا کردان حتی قبول کردن عالی دولتا ترک دای حتی ایرو اول 100 سال بو هبونا کردان نه تا قبول کردن دگوتن اوجی هم دوله هم ولاتی ترکیه نه اوجی بن ناسنامه ترکان دا دجین تو پرسکری که وانت نه لبلی ون زانن گواه 40 ساله شرکی پیوچونه که بو وی ای سال جی برز اجالان بانگوازی کر وجی آنی زمان و هم پارتیا خواه فسکر و هم جی چک دانه بردان چک کتنا شاوتن گلک تشتی امبیجن تایبت چه بو گلک تشت پیشکتن و جاره یکمین بوجی پارلمنتوها ترکیه دا جبوی پرسکری کا کردان komisyone kata ava kirin او komisyon gelek balkeş bu gelek پیروز بو گله کمیسیون گرام بو چونکی سر پرسکری کا کردان سر چاره سر کرنا پرسکری کا کردان خبات چه کرن او خبات گله کی پیروز بو او جره یکمین بوجی حتی ایرو ون زانن باکورا کردستان کرد و ترک سر دار کرنا امبیشن دار سر مسا دار کرنه تا جمعه و جارجی او چه نبو چونه هیئت کمیسیون چونه امرالی برز اجالان راجی دهفتی تنکرن اوجی تشتکی بالکش بو تشتکی جدا بله برس حسین امی بحثی به پرسی جیب که لما بسان سرانجاتا بو وی راب کشم تبحثی یکتیا کردان که تو نبینی گلو کسات که به باندورین کردان نها به اراده که هبش به یکتیا نتایی تفدگرن اف پی واجه دست بگیری عبدالله اوجلان شاند امرالیه فریکر جم سروک بارزانی سرنجا سروک بارزانی ورگرد شوندا او بریار هاتا دان که تو نبینی گلو رولی سرکردین به باندورین کردستانی بو چهات اداره که ناراوشا کردان و به هسکری و الگور واقعی و به پراکماتی بریوه دوچه رولی سروک بارزانی ده چارچوبه وی پرسیدا حتی سردانو یا جزیره بوتان بردوام دا خوانی نوی جبو پشتوانیا و پیواجه لسر اصلی نافخیا کردان و کردستانی تو چهات بینی شوندا می بحث ترکیه جیب کن البته
Rast tevî pevajoyê da rolê Serok Barzanî gelek girîng bû. Yani rastî Birêz Öcalan jî evî dît. Ji bo qasî name şand. Yani li wê jî hevdîtina wî, tevlîbûna wî ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve û bê qeza bê yer bi ser bikeve rola wî jî gelek girîng bû. Hûn zanin gelek caran hatin çûn em bêjin konferansa Rojava avakirina konferansa Rojava dîsa avakirina em bêjin konferansa başûr ev gelek tiştê girîng bû. Bankirina Birêz Mazlum Abdî hate başûr evî tiştê girîng bû li vir rola Birêz Barzanî mirov gelekî rolekî giring e rolekî mezin e ji bo yekîtiya Kurdan li em ew qebûl dikin em dixwazin îdî zêdetir tevlevî karî bibin tevlevî işî bibin got pirsgirêka Kurd li rojhilata navîn da îdî bê çareserkirin yani her çar parçayê Kurdistanê îdî Kurd awekî evî dibînin yani yekîtiya dema Kurdan nebî Kurd nikarin bi ser bikevin o Birêz Barzanî jî Birêz Talebanî jî em bêjin tivî awey da berpirsyariyekî girtine ser xwe ji xwe tişta ku em bêjin cih dabî jî ew e. Yani serokê Kurdan kî dibî bila bibî em bêjin Birêz Öcalan bî Birêz Barzanî bî Talebanî bî kî dibî bila bibî gelek tivî pêvajoyê da tivan demê giring da rola xwe bileyzin. Ew rola xwe dema ku bileyzin ji xwe Kurd dê bi ser bikevin. Rastî em Rojava jî evî dibînin. Yani nêzîkatiya Rojava jî Birêz Barzanî Serok Barzanî nêzîkatiya Barzanî jî gelekî giring e li vir em evî pîroz dibînin. Li wê jî em bêjin ku tiştek bi ava bibî yani al jî entegre bibî ji bo Rojava Kurdê Rojava jî bikarin bi nasnama xwe bi çanda xwe bi zimanê xwe bi hebûna xwe li wê Kewata bibine xweyî Birêz biryar Hüseyin bibine xweyî yani sor. kewata gotî Kurd di gel serkirdatiya siyasiya xwe û di gel raya giştiya xwe li gel hindê ne ku pirsa Kurdan bi rêwrebazên diyalogê çareser bibe. Te jî got yekem cara komisyonê bû pirsa Kurdan li Parlemana Tirkiyeyê tê avakirin. Ewa ku cihêserince yekem cara jî kesekî weke Dewlet Baxçelî MHP çi qas pêştir ne tewapariz bûn lê li ser pirsa Kurdan êdî mikur hatin û got pêwîst ev pirsa çareser be piştevanyê didenê. Kewata li sala bêt tu dibînî gelo ev pirsa wê derbasî qonaxên derkirina yasayan bibe wê destûrbêta guhartin wê fi'len pirsa Kurdan bê çareserkirin yan jî taktîkeke me bestên dine. Ew jî tabii rast e ew tiştekî giring e însanekî mîna em bêjin Dewlet Baxçelî nijadperest got li vir rolek bigire ev jî evî nîşan de yani Türkiye jî tivî alîda pêdiviya wî îdî bi Kurdan ra têkilî danîn heye. Yani Kurdan îdî dijmin dîtin lêtirin ew jî tivî qasî da winda dikin. Yani qazançkirina wan têkiliya Kurdanê îtifaka Kurdanê em evî hezar sale dibînin em 100 sale em evî dibêjin. Çigav Türk bi Kurdan ra îtifak kirine bi Kurdan ra hevdîtin kirine qazanç kirine. Kurdan jî qazanç kiriye Türkan jî qazanç kiriye. Çigav Kurdan neyarê xwe dîne hem berê Kurdan sekirine hem ewan winda kiriye hem Kurdan winda kiriye. İdi evî dîtin yani dewletê jî evî dîtin. Ji xwe pêvajoya giringiya pêvajoya vî pêvajoyê îdî dewlet tivî pêvajoyê de yani iktidar nîne partiyek nîne ev pêvajo ev proje dewletê li wê dikeve han li vir çi dikeve ser milê Kurdan Kurd li vir çiqah yekîtî bin çiqa yekîtiya xwe xurt kin çiqas em bêjin hem li Rojava hem li Başûr hem li Bakur hem li Rojalat çiqa yekîtiya xwe xurt kin û em bêjin histê xwe nîşan bidin dema ku êrişek Kurdan ra bû çi li ku dibe bila bibî tetwê bila Rojava bî tetwê Rojalat bî tetwê Bakur bî ew berteka xwe dema ku nîşan bidin evî yekîtiya xwe xurt bikin hûn bawer kin li Bakur jî ev pêvajo dê bi ser bikeve alî em bêjin hukukê da alî yasayê da dê guhertin çêbî her tiştê girêdayê yekîtiya Kurdan dibî hevpariya Kurdan dibî Kurd li vir çiqa xwe xurt kin rojhilata navîn da yekîtiya xwe çiqa em bêjin xurt bikin û em bêjin serokê wan çiqa tu awayê da têkilî pevra deynin ewî têkilî xurt bikin û gotina xwe û soza xwe bikene yek win bawer kin rojhilata navîn da îdî Kurd bûne aktorek
بله ایدی به بله کردان لروجلاتا ناوین دا تو کس نکاری گاوا بجید تو دولت کی جان دولت بی بلا بی به کردان ایدی نکارن گاوا بجید کرد ایدی بونه aktör rojhelata navinda. Çima buna aktör idi yekitiya xwe idi xurtken, tekiliya xwe xurtken. Ev jî evî nişanda dema gu Kurd tivî awayê da pirêzdarî nîşanê nîzîkî hev bibin serokê Kurdan pirêzdarî nîzîkî hev bibin û yekîtiya xwe xurt bikin de Kurd jî yekîtiya xwe xurt بله bikin. بله Ew dijminatî ew şer ew pevçûn dema goj ortaya rabî navberê serokê Kurdan da nava gelê Kurdan da jî ew ji holê radibî û hemî Kurd bi histiyariyekî nîzîkî hev dibin bi vî awê jî dê ser bikevin. Daxwaziya me بله ew بله e bi serokê time bi hemî serokê time em dibêjin ev Kurd gelê Kurd gelekî mazlûm e sed hezar salan e em bêjin gelekî zehmet gelekî zordarî gelekî nijat perestî gelekî katliam gelekî jenosîd tîne gelekî êş û elem kişandine hêjan ve bernama xwe da jî nûçe xwe da jî nîşanda gelekî penaber bûne li kolanan ser axa xwe ser ernîgariya xwe penaber bûne perîşan بله bûne بله برێز hatine حوسەین kuştin hatine qetil kirin xlasbûna Kurdan em dibêjin 2026an bila bidî بله yekîtiya Kurdan Kurd geleke hê qet demildest ji bo konferansa netewî ji bo konferansa netewî bicivin û evî بله بله konferansî سەرنجاتە bi گەشت ser bixin. هەڵبەتە یەکیش Nebê? فاکتەرین بەهێزیا کوردان ئەوە ئەزوتو لە ئەکرانین کوردستان 24 و لە ناوپایتەختی کوردستانێدا بە ئەوەیەکە ئەشکرا بڕایە گشتیا جیهانێ بەحسێ دووزاخوا پرساخوا دەکەن نەبێژیەکیش فاکتەرین بەهێزیا کوردانە و دیفاکتویەکی هێزە لە دەڤێرێ برێز حوسەین ئۆڵان پەرلەمانتاری دەم پارتیە لە بدلیسێ گەلێکی سوپاس